Matej, što radiš? Što radiš? Zamotavam. Znači prvi korak je zamotati na čačkalicu papirić, jel da? Onda zalijepiti. Dobro. Znači prije toga smo izrezali ove trokutiće iz časopisa. Onda smo trokutiće zamotali na čačkalicu. Gdje ćeš staviti ljepilo? Na vrh. Ok, pokaži nam. Slobodno stavimo malo više ljepila na vrh. Možeš još ovdje staviti. Tako. Ok. I na kraju, kad smo sve zamotali, što smo dobili? Dobili smo Dobili smo malu perlicu. krasno je. Super, bravo. O, pa to joj. Ajde sad da vidimo koliko smo perlica danas napravili. Čekajte, špici prvo. Čekajte, što reći? Čekajte, šta ću završno? O, ide Jana. Dobro je, odlično. Super, thank you.